Talo falava o se whaapoponga le nei o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. O lo matai tua le tōtela le mata upu le South China Sea le olo o ngā tonuai Ausetalia saina ma Amerika. O le sui mai le banga le puipuinga Ausetalia Yuan Graham na whaatala noa le 9 News e tusa le mata upu le nei o lo finau maro spare Peking o Taiwan o se vaenga o saina na nga e se mai peitai o lo finau fo Taiwan e le moni le mau. Pai loa Graham, o le popolenga tele o le ono tura i mai o ni singa i le South China Sea i le vao saina maona tua oi, le e au fia ai ma le atu Filipino ia maono le nofo file mua tua i ma Amerika ma Ausetalia. O le taunu mai nei vai aso whai ua nei tausanga, o mai ta wina le iai o teimi e wha atau tutu wai vai ngā au i lunga o waa le atu Filipino wha pia masaina. O le masina taluai na asia i le parimia Albanese le atunu o saina ma whairo i atuai le li presidente o le atunu o Xi Jinping. Ua whaawau le so, le sa ilinga o se tamatala vau e whaapena pa uanga i le sami i le pia pena na file tu isisifo Victoria. E talitunuina o ia masana wō na anga iane i Cape Bridgewater a e tā ia le ngaluanga i le sami le tamatiti le se furu whātau sanga. Na momo ela na wo mo se fesosoani ma wala awai le fesosoani whaapavawe, whai ele suenga leo ma fesosoani eile wa alele leo whaapele Coast Guard ma le malingi. Pai mai o Cape Bridgewater e latei Portland, pe ama le 1.5 kilomita ma le tua oi ma South Australia, a pe ama le 3.4 kilomita mai me le pone. E o mai le temine iolo o whanga solo le suenga a o whaatalitari eisi o na ainga ia ma le tele o lo o tapua ia le sa ilia o sia tamaititi. Tō tolu ali o lo tau sa ilia fo ia leo i la tau nanga i atu le pōna pō ma o sa whaia se whale le tu i saute se si fō sini, me mai sao la tau wha awhewhi tangata sa i le whale le Roseland po le tau le lima i le waweao. Na longo ane i leo o le isi ali i nanga i atu ma se whana, ma sa kawa fo i fō linga i le teimi o le la tau o sa whainga. E tali tonu leo na toi anga i ese au no ma se mea na maua, ma so sola i le taavale o le Audi ACV. E le ise tasi na whamnu o lia, a ua fia maua e leo ni se si la pia whamtalanga i le au oso whaidea, a whai mai munimuriane na maua i leo le taavale o le tu a inga la valea, i Queen Eika i 20 minute munimuriane, ma o loo whaawau iei a lātou sai linga. O se tasi le nei o i tu a inga oso whainga o ta tele mai le nei vai tau, i te tonu lava i o sini, o le oso whaia o whale o a inga, ia mai laki lava le mau wai o ni soifua. O se tau se soifua mai Canberra, na wha malolo o no na wha soa ato wha mtalanga wha lilo i se uni, wa tuina i eise tau i e ui whai maile vaenga sa whai ngadwe ngai, o lo i ei mafua anga te tau na wha malolo ai. O Carol Sandland, na ia awe le Canberra Health Services i le whamsinonga, ina ua wha malolo o ia manisi o le au whai ngadwenga i le amatanga o le tausanga nei. Na ia io ina lona tu ina atu o emaili o lo o au fia i wha maunga o ngase, mai lana emaili o le ngā luenga, wha mai ia sa ala foanga i lana emaili le fale, e wha mai aia na ngā luenga, sa ia wha soa ia wha mtalanga i le uni, o na sa ia langona, o le pūlenga le whare mai i le teimi, sa le ainia latu ngā luenga fisoso nia i pūlenga o lau whi ngā luenga i lo latu saunga le mū. I le unga lalo suenga le Fair Work Commission, sa whaia i le mataupule nei, wailo ai, sa le tatau na wha malolo Carol, e ui sa iei le mafua anga tatau. Na i loa fo i le suenga, sa le tatau na wha tope lau le wha i unga e wha malolo le tinalea, ia ma o wha tonu e roa le Canberra Health Services, e toi tutongi i a Carol le lima afe whase lau, o le tupe sa tatau na ia maua pe ana toi wha whainga ruenga pea, mo leisi wha vai aso, a o ilo tutoa le mata upu na fiai. Ma le tara muli, ua savari atu nei i le iwa sa furu miliona le whailonga tupe le Ausloto i le vaiaso a sau ina ua le maua i le pōna pō le whailonga momoe fitu sa furu miliona. Nono winga lao le Boxing Day le ua pa utonu iai le se i le iwa sa furu miliona i le taumate o se o le a whamneina o le a matua i langona le fia ono o le a tala whea unga tonu maso fia ai mai se o le tausanga fau. E le iai stasi na manmano le whailonga momoe pe o na whailoa o le se i le pōna pō, a whamei o le whailonga tele lea lona lua lea ua o iai le taalonga o le Ausloto i Ausetalia. O le whailonga o pito telena iai e se lau afe na malo ai le tangata i le masina o kuso, a whamei le ofisa le loto e tumu atu nei tangata e whaatauni pepa mo le se i o le vesa fau e iwa se fulu miliona. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia wa fo i lau whaafonga mai
I le nei fo ia salulu, wha moe moe o lo solonga le pia ngā ruenga matiu te wha ai o le nei tusanga lua whelua sputolu. Wha soi fua ia.